Naša kreativka za ovu epizodu je Aleksandra Nina Knežević. Družila sam se s njom u Sarajevu, ona je veoma talentovana i uspješna grafička dizajnerka i ilustratorka. Dobitnica je brojnih nagrada i priznanja. Sigurno ćete uživati u ovoj priči, u to sam ubijeđena. Upoznajte Aleksandru Ninu Knežević. To be nice, see the boy I once was in my eyes. Nobody's gonna save my life. Idemo u svijet kreativnosti i mašte. U tome će mi pomoći Aleksandra Nina. Da. Voliš ipak da te više zovu Nina, jel? Pa nekako kraće, pa to izvuči odmah. Šta ima ba? Šta ima novo kod tebe? Ništa, hvala što ste došli. Evo nas u jednom malom šopu na Čaršiji gdje ja prezentiram i prodajem svoje suvenire, zapravo suvenire koje sam ja radila, koje su vezane za Sarajevo, ali uopšte neke ilustracije koje radim. Da, sjajne stvari, to ćemo naravno pogledati i nešto kasnije. Kako si se uopšte našla u tom svijetu? Da li je grafički dizajn i tipografija generalno, sad možeš li reći, tvoja najveća ljubav? Pa nekako uopšte primijenjena umjetnost me privukla, tako da, ne znam, i srednja umjetnička škola i poslije likovna akademija i imala sam priliku odmah poslije likovne akademije da radim u nekim agencijama, u nekim dizajnerskim studijima i onda sam se na kraju odlučila prije 10 godina da krenem samostalno da radim kao freelancer. To je odlično što si to spomenula, znači ti ipak možeš da povučeš neku paralelu između rada u nekom kreativnom sektoru neke agencije i znači kada nekako imaš sama slobodu u toj svojoj mašti i kreativnosti. Znači evo, čisto mi reci možda prednosti i mane, ali pretpostavljam da je tebi ljepše kao freelancer dok si nekako to odabrala i toga se držiš. Pa raditi kao freelancer isto ima prednosti i mane, ali nekako sam htjela da budem sam svoj gazda, sam svoj majstor, pa sam se odlučila na to. Međutim, mane su to da je onda cijeli dan radni, da stalno razmišljaš o poslu, da nekako ne možeš da organizuješ svoje radno vrijeme, dok možda kad negdje moraš da ideš, ipak odradiš taj posao neki, malo imaš više vremena za sebe, mada i ovako kad si freelancer možeš odlučiti jedan dan, ok, neću ništa raditi, samo ću tako malo odmarati, meditirati, skupljati novu neku energiju i inspiraciju. Da. A kada dobiješ nekakav zadatak, da li je to ilustracija neke nove knjige ili evo, bilo kakav zadatak, kada treba nekako da zadovoljiš tu svoju stranu, da potpuno budeš slobodna i kreativna, ali da zadovoljiš i drugu stranu, dakle da ispuniš taj nekakav zahtjev ili molbu te druge strane. Kako zapravo spojiš to umjetničko i eventualno komercijalno, kako pomiriš te dvije strane? Pa mislim da je jako teško to pomiriti, međutim ja jako puno posla radim u kulturi gdje ljudi ili klijenti koji su naručioci posla nekako razumiju to vrijeme koje je potrebno, tu neku stvar, inspiraciju ili ljubav koju ja čekam, moment kada ću nešto nacrtati ili napraviti. Tako da su moji radovi nekako između možda i komercijalnog i likovnog. A koji bi ti bio negdje možda neki najdraži projekat, evo kojeg se sada prvog sjetiš? Pa dobro, možda jeste projekat koji sam sama započela prije 10 godina, to je Sarajevo Dingbac, to su simboli Sarajeva koje sam prvo radila za jedan festival Sarajevska zima i koji je krenuo poslije da se razvija u malo komercijalnijem pravcu, ali opet je zadržao taj neki kreativni dio. Znači to su suveniri Sarajeva gdje su predstavljeni simboli grada
i kao na neki savremeniji, urbaniji način predstavljeni, ponuđeni posjetiocima grada kao suvenir. Koji definitivno privlače pažnju na prvu. Definitivno nisu dosadni, nego su super onako lepršavi i razigrani. Kako bi ti definitivno, kad smo kod tog razigravanja, opisala nekakav svoj stil? Ostaješ li uvijek dosljedna svom stilu ili eksperimentišeš ili imaš neke uzore ili nekako kad vidimo tvoje radove, da li uvijek znamo da je to tvoj rad? Pa moj način rada jeste stil koji je i prepoznat kao neki razigran, sa nekom razigranom i tipografijom i ilustracijom, možda pomalo infantilan, ali isto na neki, ja mislim, snažan način dočara ono što sam htjela da kažem. Sjajno. A osvojila si naravno i brojne prestižne nagrade. Koje su ti možda najdraže ili evo da spomeneš možda neke koje čuvaš onako i u svom srcu i generalno? Jedna od dražih nagrada koja je bila još 2003. godine je rad koji sam radila na temu Razmisli o konzumaciji, koji me odveo u Japan čak, kad sam poslala taj rad na neki konkurs, samo izabran za finalistu i onda je organizator odlučio da pozove finaliste da brane svoj rad tamo, da pokažu publici i znači bila sam u Osaki 7 dana i to je stvarno bilo nešto nezaboravno. Kaži mi, imaš li možda neke savjete za ljude koji generalno sada ulaze u oblast grafičkog dizajna, koji možda to sada studiraju, koja bi po tebi bila neka 3 osnovna trika ili savjeta za ljude koji žele možda da nađu nekakav svoj stil ili evo ulaze prosto sada na tržište rada i kako da se dokažu da budu nekako unique? Pa mislim da treba nekako da zadrže svoje nešto, da pronađu nešto što njima leži, da njihov rad bude iskren, da se to i osjeti na radovima. Mislim da je to jako važno i ono što uvijek kažem, nekako trebaju zadržati dijete u sebi, to uvijek iskreno i veselo. Bravo, svaka čast, divno. I sad da mi pokažeš sve ono da vidim ja uživo. Drugačije kad naravno vide ljudi preko Facebooka tvoje radove i oni izgledaju fenomenalno, ali ja opet volim, pored toga što sam vizualni tip, volim i da malo pogledam naravno i da osjetim. Znači ovdje osim mojih radova ima i radova kolega, ali evo šta ja radim, to su znači ovi simboli Sarajeva koji su predstavljeni i na plakatima, na cekerima i ovi Sama si ih smislila, je li tako? Jeste, ja prvo sam fotografisala ove objekte u Sarajevu, onda sam izvlačila tim u nekom softveru kao što je Ilustrator, napravila sam siluete tih zgrada, arhitekture, simbola, nije samo arhitektura. I u stvari to digitalni font, on se može instalirati na kompjuter i koristiti. I primjenjivati dalje. Može se umjesto nekih tako vinjetica ili prostora gdje treba slika da bude koristiti font. Sjajno. I onda je poslije toga nastalo su suveniri. I ovdje su neki primjeri u bojama, je li tako? I to zapravo impliciraš neke od tih simbola i dalje razrađuješ s nekim porukama. Da li su u pitanju razglednice, cekeri, je li tako? Jeste. Spominjala si nagradu, pa mi malo ispričaj o tome. Znači nagrada Grand Prix Collegium Artisticum prije godinu dana koju sam dobila isto za projekat Sarajevo Dingovac. Collegium Artisticum je godišnja izložba svih strukovnih udruženja u Bosni i Hercegovini. A što se tiče ovih korica knjiga, to isto radiš, ilustracije i dizajn korica knjiga, je li tako? Ja, veliko zadovoljstvo mi je raditi sa izdavačkom kućom Bajbuk iz Sarajeva i zadnjih 8 godina mislim da radim naslovnice za knjige i jako je puno izašlo knjiga, naslovnica iz te naše saradnje. To su neke od knjiga. Ovo je knjiga, naslovnica za knjigu koja je čak otkupljena na 5 različitih jezika i zato mi je posebno draga i to je i naš prijatelj i pisac koji je dobio i nagradu Meša Selimović, Farko Šehić. Znači za Aleksandra Hemona sam radila, ali za mnoge strane pisce koji su nagrađeni Nobelovim nagradama. I šta smo još htjeli spomenuti vezano za znači, bojanke? Jedan od zadnjih projekata koje sam radila su
bojanke za Zemaljski muzej u Sarajevu, kolekcije radova koji oni imaju, izložba koja je bila vezana za insekte, ali i nešto iz kulturnog nasljeđa kao što su stečci ili stari nadgrobni spomenici. Osim ove dvije bojanke, također sam radila bojanku bosanskih ćilima, međutim ona se rasprodala pa je trenutno ovdje nemamo. Wow, super, tako tražena. Da. I to vam je super da malo razigrate dijete u sebi, jel tako? Da, uglavnom su do sada bile bojanke samo za djecu, ali su se sada počele pojavljivati i za odrasle. I mi odrasli da bi volimo se malo taj stres umanjio, ali međutim ove bojanke su i za djecu i za odrasle, tako da možete potražiti to dijete u sebi. Da, samo se razigrajte.